Hello, Satikan. Isorla morom, isorla blessing te kiman pidang rasu. Savidi. Ami laga ben ke kaun poila mi. Ben ke kaun kwa tu ita se. Tu ekta ita se. Bacha. Ekta ita se. Bacha. Are ekta ita se. Bacha. Are ekta ita se. Sabi, dui tanah. Itu dui tanah. Itu tin tanah. Are itu charta. Ama la picheti humai zatai. To pray. Sob pikila ke tu dekha para nai. Ekta pray dekha se sabi. Dita itu humai se sabi. Are ekta itu. Are ekta itu. Itu ama pra charta bacha dijedi. Isor la blessing. Kiman pidang raze. Ajikali gahari to pali bona para ho jaise. Gahari to le sob muri jaye. Pishi duk korigena last to muri jaye. Itu pra mi gahari na pali gena. Sagoli pali thage. Sabi. Charta bacha. Charta bacha paigena ase. Ta duita dut khaya se ami uthai dise. Har ekta ita se ekta uthai ase. To pra mi sagoli pali thage ininka bacha pai thage. Aro itu bikri kur diye. Itu pra gahari pali anchane hoi jaye. Salte gahari pi salte ek bar bikri kuribo pare. Aro sagoli pi salte ek bar bikri kure. To itu hisapti ami tu pali thake aro itu duk pi nai dana pi napakai tai ni gas khai ge nai ni uthi jaye bacha ho jaye bacha buki jaye aro inka ami kan ke modap kore koi gena ngan ke jonai dia se aro ekta ama se itu tu bacha pa nai kitya pa bo tamte ami ngan ke dekha bo koi gena jonai dia se de. Thank you all. Video iman te end hoise. Thank you all. Ami ta sagoli la khorti boya se de koi gena apnan ke jonai dia se de. Pala pali dut na khilaile ektai pura khai de duitai pura khai de itu pura pala pali dut khilai se koi gena ke jonai dia se de. Thank you all.